ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз 23 ноябри соли 2022 ҳаст ва ҳозир мирбоз ба мо чӣ тавр дарахти калонро озуқа доданро нишон медиҳад. бинед мана ин дар мирбоз ба шумо савол. аз кунда чанд метр исун пору мерезад, чанд сантиметр? салом хидмати ҳама бинандагони мо дар айни ҳол тарзи озуқа додан ба дарахтони шафтолу ё дарахтони маҳаллиро дар назар дорем. себнок ягон фарқ надорад ҳамашро, ҳа? бале. ангурро, себро, ҳарчи бо зардолуро, озуқа додани маҳаллӣ, бодомро, биҳиро. ҳамаша. ҳамдиёрони азиз, ҳозир ман медонам одамо бо савол метиҳанд ки бо ин дарахтро мешавад ё не, ё ин дарахтро мешавад ё не. ҳамдиёрони азиз, барое ки савол зиёд нашавад, дилхоҳ дарахтро ана хеле озуқа метиҳед. тоҷик қайти гӯям, любой дарахтро. айни ҳоли дарахтмон дарахти калон ҳаст, 8 сола ҳам гуфта метонем. чун дарахтҳо дар ду ҳолат мо тарзи озуқа доданмо фарқ мебарад. фақат аз ҳисоби синни соли дарахт. вақти дарахтмон майда бошад, мо поруро даиҷа метиҳем. ай бихи киндаи дарахт як ваҷаб итарафтар метиҳем. ҳоло ҳон ки дарахти мо калон шудааст, баробари шохе ки то иҷо мо қарор дорем, то иҷо омадагӣ мо баробари шохи дарахт озуқа метиҳем. чунки решаи дарахт баробари ҳамин шохае ки дар инҷо меояд баробари ҳамин ҳаст. ва решаҳои муякреша ё ҳамон патакреша ё ҳамон меваҳое ки решаҳое ки ба мо мева диҳанда ҳаст, дар ҳамин нуқтаҳо ҷойгир ҳаст. ва дар ин нуқта фақат решаҳои истеҳкомӣ ё ҳамон решае ки дарахтро аз бод, аз шамол, аз ҳама чӣ меқапидагӣ, ҳамон решаҳо уҷо ҳаст. бинам ба мо ӯ реша озуқа додани ӯ реша ба мо кадом рол бозӣ намекунад. мо озуқаро бояд дар ин ҳал мантиқа бикунем. мо дар дарахтони абишни дар ду ҳолат, дар ду намуд мо озуқа дода метавонем. яке дар ҳолати шапида ё чошида ё дар ҳолати чолку чуқра канда. ва ҳола мо дарахтмонро фақат озуқа додан дар ҳолати чолку чошида метиҳем ки гирдо гирди ҳамин дарахт баробари ҳамин шохҳои мевадиҳанда ки ҳаст баробари ҳамин метиҳем. инҷо мо пори ки мо инҷо дорем пори гӯсфандӣ ҳаст. албатта эна пори гӯсфандӣ кӯҳна аст. дӯстони азиз, ҳеҷ вақт аз пориҳои нав ё пориҳои тоза истифода накунед. чун пориҳои тоза дар дохилишон алафҳои тухми алафҳои бегона ҳаст ё анвои касалиҳое ки дар ҳамин боғо будаги ҳайвонот, ҳашарот, масалан гӯсфанд мехӯрад, вале он филтр намешавад. микробаи дурунаш ё лорво ё ҳамон тухмак ё алоим ё ҳар чиз ҳамон нишонаҳои касалӣ ё вайрусӣ дар ӯ мебошад, тоза ӯ аз байн намерад. бинобаин мо аз пориҳои тоза умуман дар дарахтонмон, дар боғдоримон, дар агаротмон истифода бурданмон дуруст нест. ҳар нав мушкилӣ дар дарахтҳои шумо аввалан аз ҳамин нуқта ҳаст. бибинед, вақте мо дарахтонмон агар аҳамият дода бошем, мегӯем шитовка. ҳамон шитовка, ҳамон баъзе ҳашаротҳои дигар аз ҳамин пору ҳаст. вақте ки дар дохили ин тухмаҳои ҳамонҳо ҳаст ё боқимондаи ҳамон чиҳое ки дар баргҳо ғалтидан гӯсфандо хӯрдан, дар уҷо даву температурае ки дар шиками гӯсфанд аз байн намерад. филтр мешад, меғалтад. инҷо пас вақте ки мо тоза меёрем инҷо истифода мебарем, гӯё ҳамон касалиро аз берун боз овардем зиёд карда бошем. барои ҳамин мо пории кӯҳна истифода набарем. пори нав истифода набарем, пории кӯҳна истифода барем. дар дарахтони мо метонем дар дарахтони 7-8 сола аз 10 то 15 кило ё 20 кило ихтиёрӣ бутонем агар дар ду марҳала пору дода. масалан як марҳала айни ҳол 10 кило тем ва як марҳалаи дигар дар охири апрел саршавии моҳи май, дар вақти дарахтмон бе ҳеҷ гуна мушкилӣ мешавад. ва ҳоло инҷо мо пору дорем ба миқдори 10 кило ё камтар зиёдтар, чун мо чен накардем, вале дар назар ҳамон қадр. ва инҷо мо нитрамофос дорем. ва ҳоло нитрамофос моро мегирем. ин ҳам нитрамофос мо ҳаст. чанд кило мерезад ҳамин дарахт? 1.5 кило. 1.5 кило. ва ҳоли мо тарозу ҳам надорем. 1.5 кило ҳам даст қати парта сета мо дар назар мегирем. поратон камтарак болош мерезад, камтар аст.
همون ترامفوس هم کمتر دیگه یک تا دیگه میپرتفتید نقصر میشد. بو کم دیگر نیترامفوس پرتوید 1.5 کیلو نیست اونجا. آنه. در یک جا ریختیم. بهترینش این هست که ما همون پارو را در اینجا تشکیل نکنیم. در بیرون در یک جای هموار تازه تشکیل کنیم. همه با اندازه درخت ما اینجا تشکیل کنیم. در لنچای مخصوص بگیریم بریم در همونجا تیار کنیم. او خوب هست. نمیشد که گیرگیردش میچوشدیم یک گورا. میشد. دورو رو بعد از بولاش پارو رو یکی برعکس. هم دورون عزیز میتونید یک گورا پارو رو چوشید و بعد بولاش دورو پوشید و آسان‌تر میشود. با شما چی خیلی خلای است، چی خیلی خلای است هم خیلی کنید. مهمش که گیردی درخت پاروی دورو چوش خورد. 1.5 کیلو نیترامفوس یا 10-15 دوری بعد پرتفتش مون. پارو من دیدید پارو رو چوشیدم. پارو رو تنک کرد. اکن پوبیل میکنیم؟ خوکگردان میکنیم؟ بله پوبیل گردان میکنیم اینجا. کنی بچه کنی پوبیل کنی آیک لاو؟ چند سانتی متر؟ قد یک بیل؟ قد یک بیل پوبیل کنیم؟ یک بیل پوبیل میکنیم با یا بار دیگه ما بگیم که وقتی ما بیل گردان میکنیم ما در بیل گردانمون هیچ وقت زمانی خودمون رو برای درخت ایستاده بیل نزنیم. برای چی؟ برای آنی که ریشه درخت همیشه خیلی هست. پس ما اگر خیلی بیل گردان میکنیم ریشه ها عموما از 10 سانتی متر در درختان ساده تا 35 سانتی متر تای زمین میستن. از اون نقطه اوزوقگی است. یعنی ریشه ها رو میبریم اگر خیلی کنیم. اگر خیلی کنیم ما هر یک زدن مونده ریشه میبریم. ریشه بریم نبریم باید. ما خیلی میستیم دست راستمون. یا کدام چپ باشد دست چپش؟ دست چپش. و همین سیستم ما کم. اینم همدیاران عزیز شما اگر فهمیده باشد گپی میرباز رو ریشه های جبیده میجبن کو همین اوزوقه را جبیده میگیرن. من همین نوک چلی گوره ریشه هست که من هم خیلی رفتگی جبیده میگیرن از کنده تو غوری راستی همین نوده هایی که سبزیدگی هن. ما نبینید نوده ها همینجا آمدن. همین نوده های ریشه های من هم زمین ده تو همینجا آمدگی است. تو همینجا زمین نوده هست ریشه هست. چقدر پهم شود اگر درختتون ریشهش رو همون قدر پهم شدگی است. ما نبینید پوبیل کرده است. همون برگ های ریختگی هم زیر زمین رفته پوسیده برای درخت اوزوقه میشن. اگر کسلی باشد این برگ ها رو ما البته باید گرفته دور برده سوزونیم. لیکن برگ ها کسل نیستن برای برگ ها زیر زمین میرن و پوسیده اوزوقه میشون. همدیاران عزیز تکرار میکنم یک مرتبه دیگه در دل خود درختتون ناک باشد می سیب باشد می انار باشد می و شفتالو باشد می بادام باشد می چیزی باشد چور مغز باشد می چیزی که باشد انا همین خیل اوزوقه میتید. انگور باشد می و چرا تکرار نکردم که هم تکرار نکردگی میپرسن. انا همین خیل اوزوقه میتید یعنی پاروی پوسیدگی رو پاروی یک ساله رو سوختگی رو میپرتوید در گردی کنده. هم خیل شاخش رو نگاه کرده تا همون شاخ بیاید از بالایش 1.5 با درخت از این کلان هم باشد 2 کیلو هم پرتوید نیترامفوس می شود پرتوفته انم خیل پوبیل میکنید زیر درخت بیاید و در زمستان باران و برفا که در آینده هست باریده از بالای این همه این رو زیر زمین چقورتر میبرد و ریشه ها از این استفاده میبرند. و خیلی که میرباز تکرار کرد اگر در ماه دکبر نوامبر یک بار کنید و دکبر یک مرتبه اوزوقه تید و باز اپریل تکرار کنید این کاراتونه بهترین کار میشود و درخت شما با شما حاصلی نهایت خوب میتید نشونمای خوب میکند با شما در شکل میوه‌دهی با شما رحمت میگوید. سلامت باشید و برای همه کسانی که ما رو تماشا میکنن یک بار دیگر خاطررسانی میکنیم در آینده
اگر نهال یا کدام چیزی لازم باشد ما شما خودمون تامین میکنیم با گارانتی با کفالت. میرباز رحمت به شما بینید یک مرتبه دیگه همین شفتالو رو بینید که چهل میرباز شکل داد. در یادتون گرید حاضی من شکل نادادهش رو نشون میتیم. من همین شکل دادگی شفتالوی 7-8 ساله و نه این شکل ناداده. من منطقتون رو کار فرمانده شفتالوهایتون رو شکلید. من این شکل ناداده هست و نه این باشد شکل داده هست. همداران عزیز در پناه خدا باشید و گروه انگروه باشید. یک التماس همین نوارها رو پدیلیت کنید که یار رفیق و دروزیه های شما که در اینترنت هستن بینن و از نوارهای ما استفاده برند. اگر شما پدیلیت نکنید اگر آدم کم میبیند. التماس پدیلیت کنید. لایک هم نمانید اگر پدیلیت کنید با دیگرها که بینن. در پناه خدا باشید. با گروه انگروه باغ باشید.